Keiko. And Daddy is what? Huh? Cat boy. Cat boy is working. Go baby. Go baby. Go baby. Happy? Yes. Good. Ay, nako. Kahit naman magja-jump lang siya, hindi naman yun siya antukin pagkatapos niyan. Nako. Pero okay lang yun. Importante, healthy ang aking baby. Right, anak? As long as my baby happy and healthy, right? Yeah. Yeah, that's the important. Kakakain niya lang kasi ng ice cream. Ice cream! Ice cream! Ice cream! Woo! Dalthea! Dalthea! Baby ko! I jump! Jump, yeah! Oh, What happened? Oh, you want to jump higher? Yeah. Go! Just count. 1, 2, 3, go! Woo! Dalthea! Go! Ho! Dalthea! Dalthea! Ha! Ha! Dalthea! Ito, higher daw siya. Gusto niya mag-jump ng higher daw. Itong anak ng gamay. Good! Oh! Wow! Woo! Woo! Go, baby! Go! Basta meron pa siyang ano-ano. Oh, tingnan mo. Kami yung paa niya. Yay! Okay! Kapoy na! Nalipong na! Wala pa! Wala pa! Yung paa niya. Oh! 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 Stop na! Are you tired? 5 minutes pa. 5 minutes pa? 5 minutes? Yes. 5 minutes. Okay. Woo! Yay! 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 Dalthea! Yay! 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 Rest mo na, nak. Ako ang gikapoy. Mama get tired. Please. Rest mo na, rest. Ayaw pa mag-rest. Jump pa siya ng jump. Yee-hoo! 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 Guys, nakakahiya talaga yung aking height. Yes. Ang trampoline ng aking anak. Ang trampoline. Trampoline is halos kahit ko lang siya. Say bye-bye. Yeah, bye-bye. Bye-bye. I love you all. Madami po kasi talagang kaanak dito sa aming kwarto kasi maraming to yung aking anak. So, kahit saan na lang siya. Don't bite me. So, kahit saan po, ang mga toys ng anak ko doon, kaliwa kanan, sa harap. Toys niya po yan. Mukha lang pong makalat talaga. Okay, bye-bye guys. I love you all. Bye-bye.